Падрель районинчи Шынгырдамри пөдімішлі білу бараган пірреміш вадамшку ачазине ешін мағадырленет. Аса елдереде бұнда кычал анлы юзав бұшланна. Білу жүрдінчі ұлжын үзембе Раши патшалық думен депутачы Алла Салаева паллашре. Пиндеда хачар шитмел ултыме шулда худаяны учреждение перреде тепренью заман булны. Шавын бавыл халье вагыды итнене такшана активистерме барахна. Шкула шенетиме утмыл миллиона яғын тенге уйырна. Строительземе же шу егін жетідінна. Хали малданихи шуртран кашкаре кына юлны тезенде юрать. Ана тулдан да шалдан да улыштарна. Шене тары витне, ашаба электричество дыдымесене шенетне. Сидель буган, терлі хадер дуянна, тада ыттыде. Юзав бына вахытра ачасем Шынгырдамри феизов яжеле шкулда веренне. Хал инде петерме, майонлары, штукатур замышлаш, отделочник замышлаш и пусканаладчик замышлаш. Ергерлі бульже хамыр подрядчик эслеме тыдынны. Ебір пілепір бұл чынны бекте сматмекі парзан тыдат бұл. И ергелі дума бұлдар әдінде. Жамбай бір пір харамазы тыдын загарымыр. Апаян құрадыр. Юлеші вашки штриксем дені бекінде. Тебір уже иге визиярнерен. Ебір күнда адезіне кір сарапыр. Адезім кідеші, сауынашы. Чынны бекте ұдармаламар пызық центр бұлзадырад. Күнда қалазығы барашын жақына. Сәк школ Шынгырдамра ялбарынде вырнасын не кура. Сәк хитреліге, урамзене, халыға, урухла, тирбее, культурна илеме пахмада да хужать. Унзырбышне вереню наци проектчебе келешулин школ жеменже виши хутла хушма шутшеклене. Шага вырын шитменнебе шихыны шивич ыйтыват атсабама булышна. Малдан ачезем школда игісмені баверенне булсан, халику еверлых педет. Хушма шутра шене улды класс, интерактивлы пүлімзем, спортзале ергелене, урамрада спортлаптыге бур. Шага стене думада да 1 миллион тенге ытлаты калана. Шынгырдамри пірремі школда вишер ерақтоғырача белюйлет. Везем каникул гышыны шене партизем хшинелариш. Раши патшалық думен депутачы Алла Салаева учреждениере улжан өзімбе камылы юлча. Ажасен терлі енлі адаланыма майсем аннылалныне балыртыры. Шавын бегехвал ксыл чишмара ажасен пулдарулықне адаландармалы халықсем хушинжи центр шекле зайды бағызықланжы. Кунда республикаран канамар Рашири регион зінжин тада чигілі шинжен зешамырсем келіш. Шулдалығы бех эшлеген центра унчен бұлны школ вырыненже ергелеші. Кунда ажасене вырынме пурынма тада сывлыха ширеплетиме пурмайзем булашы. Строительство ечесен подемышле хаге пилікшір миллион тенге. Ытларах пайне инвесторзем саплаштарашы. Хузан дизен тюрех пепр, Иннополис тепр, Мускав дизен Сколково тепр. Ашак вот батыр, селет батыр деген кунда центр ушсан, купирен тұрықшын Чуваш республики жын, адаланны, ажазем жын, пиде візене малалы, үсмелли, шүлі вызык трамплин бұзадырады. Тада кунда Хузандан, Шубашкардан, Мускавран, Пидерден, ыты ючеревренда келме бұлдараша профессорсым, преподавательсым кунда келзе, візене лекцизем бешіне вулаза, візем пирин тадах малала шүлілік айма пушлашы. Мен жіндезен кунда селет батыр выл бұлат пірлештереген вай. Шамрыксен обществола центріне шидес верене шулетеліне дузабедерешін. Онда шырала ажатаран пілімне адаландарма бұлдариш. Чевашенкаларым валли Диана Иванова, Дмитрий Макаров.